kgorotsheko ya mmaseterata wa Bela Bela e be e tletše ka boraditaba nakong ya ge Balatofatšwa go tiragalo ya go thuba ka polaseng ya Phala Phala ba tšwelela pele ga kgorotsheko. Lesogana la mengwaga e 39 Emmanuela David le kgarebe ya mengwaga e 30 Froliana Joseph ba tšweletše gannyane pele ga kgorotsheko, gomme molato o šutišeditše go ya la bohlano le gore Balatofatšwa ba dire kgopelo ya Bela. Balatofatšwa bobedi ga bona ke badudi ba naga ya Namibia, gomme ba swere ka la morena la go feta le ka mošupologo go la Rustenburg provinceng ya North West le ka Bela Bela. Balatofatšwa ka go utswa mašeleng a go lekana $560 tša didolara tša Amerika e le go mašeleng a go feta dimilione tše 10.6 ge a balwa ka diranta tša Afrika Borwa. Wona go kwala gore a be a utuile ka disofeng ka polaseng ya Phala Phala ya mopresidente Ramaphosa ge a tla utswa kgweding ya dibokwane e le go February ka ngwaga wa 2020. Ba lebane le ditatofatšo tše 4 tša go akaretša go loga leano la go thuba, go utswa gape le go swara mašeleng ao a sego molaong. Masterata Predation Ponan o šutišitše molato go fa David sebaka sa go ikhweletša ramolao gore ba kgone go kgopela Bela. The matter will be postponed to the 10th of November 2023 for a formal bail application as well as legal representative for accused number 1. Accused number 1 and accused number 2 are remanded into custody until such time. Moleledi wa lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba ka Limpopo Mashudi Malabijanki o re yo mongwe wa Balatofatšwa ke mošomedi wa peleng wa polasa ya mopresidente Ramaphosa. O re Froliana Joseph o be a šoma bjale ka mošomedi wa ka lapeng ka polaseng ye ge tšhelete e tla utswa. We are here at Bela Bela Magistrate Court having 2 suspects appearing for the housebreaking, theft in the farm of Phala Phala, which belongs to the president. The 2 suspects are being alleged for stealing $580. At this stage, we've got only 2 suspects, but the investigation is still proceeding. The 2 suspects are Namibian nationality, but they've got the citizenship of South Africa. They've got their ID. They are here legally. Go le bjalo, moleledi wa di-Hawks Colonel Katlego Mogale o re ba letetše go swara bagononelwa ba bangwe molatong wo. Babilano ba le babedi ba tlhagile mo kgotlatshekelo mo e leng gore ke Froliana Joseph wa mengwaga e 30 le Emmanuela David wa mengwaga e 39. Babilano ba le babedi ba itsane ka se sebaka go itse gore Joseph o ne a ele modiredi ko polaseng ya Phala Phala. Ba tlo boela mo kgotlatshekelo ka di 10 ka Freitaga mo e leng gore Froliana o tla bana le moemedi wa. Kgorotsheko e laetše gape gore ya tshokollo ya bagolegwa go dumelela Froliana Joseph yeo e le go motswetši wa lesea le lenanana go nantšha ngwana wa gagwe maga a 3 ka letšatši ge a le ka ntlwana swiswi. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Bela Bela.